Let's move on to last segment here. I know to tell politics wayiqala kudala vele usachaya ingungu sesemakhaya uprotest. Kodwa ke ngifuna ukuthi usichazele kahle ukuthi i-formal politics uyiqale nini? Yes. Formal politics mina ngiqale ngo-2000 ngise inside Teachers College. I was recruited khonapana ngobaba usenator his worship the mayor uDavid Coldat wabuya ku-institution yethu laphana inside Teachers College. I was part of that meeting. I fell in love with the democratic principles. I fell in love with MTC. I fell in love with the People's Initiative, the People's Project. Ngayithanda kakhulu. Then that's when I started over actively involved in politics. Ngaya enkulumane ngaqasa labo kulandelandela. You know, that's how I became a passenger in this freedom train. MTC opposition politics. From there ngaqala ukuyafundisa art of Bulawayo eManama High School. Well ngangijoyina ngama school welties wafunde eManama, wayawufundisa eManama futhi? Yes, uyakusebenze kahle. Ngafundisa eManama, ngafunda eManama uhead owayenguhead wami from 93 to 98 wathi nje wasungu-teacher come back and it was because of the arts. Okay. Yeah, in the province ngangisebenze kahle kakhulu, so I went back to Manama High and continued ngokuba ngu-teacher in charge drum. So ngama school days I'll join the political field. Then ilizwe lithe selibheda ngo-2008 kwasoku-trick. The last salary I got as a teacher it was equivalent to 12 rands. I know that very well because babebuya omalayithi ababelezitolo teachers sebadikhela ama-fridge abo lempahla zabo emesina besebenzisa ama-passport ethu besinika ama-100 rand, which was too much. Umholi sasiwusipini ube-12 rand. So that is when engathiya khona i-teaching ngibaleka nga-absconda. Sengisejoin full-time politics. I became chief election agent kababa u-honorable the late uThamsanqa Mahlangu eNkulumane. Ngathi politics fire ngajoyina i-youth wing ye-MDC. Ngasebenza kakhulu as a vice chair we-district. Ngachova ngaba ngu-secretary for education ku-MDCT kwi-Bulawayo province youth wing. Ngachova because of my educational background, the profession yami yoba ngu-teacher. President the late former prime minister wabesithi nokuncane ngibe ngu-provincial elections and database officer we-MDCT ku-project ka-2012 esenziwa yi-party. Ngabe ngingena e-ofisini, I became a staff member ye-party. Ngase ngiphuma-ke ku-active politics ngaba ngu-administrator. That's where I gained a lot of administrative politics experience. Sengiyetela to Liana yama activism. So yeah, ngaphekwa nxa zonke ngaba njalo. But I remained active with politics enkulumane, you know, ngasebenza up to namhlanje. So ngayithatha kanjani politics. Esikhathini esiningi umuntu uma ejoyina a certain political party uba enama-values akhe, then abesebheka iparty liyana ukuthi iyawamitha yini lawa ama-values akhe. Wena ama-values obunawo yimaphi? Ama-values izifudlana ezithela kulwandle olukhulu. So ulwandle lukhulu oluyivalue enkulu elama sub-themes amaningi, ivalue yokuba yi-pro-poor movement. Akukho ukuthi bekumelwa abantu abakhangelela ukuthi khona balesezingeni eliphansi abancindezelwayo. Ikho engakuthandayo kakhulu nge-MTC, it was an alternative eyaba khona representing the people and the servant leadership eyayikhona ngesikhathi sona leso, and also ama-values of democracy, and most importantly awobuntu. You know, nxa ungumuntu kakhulu eMatabeleland kule mpawu eziningi ezikhomba ukuthi
ngumuntu oncindezelweyo ocatshangwa nxa kufike konke lezi zinja zangikhaya ezisuthi imidlalo yonke sikuchaphile chaphile sokuthiwa kanje kulobani. So I think abantu ababemela bona laba abantu abanjalo ngabathola ku-MDC ngesikhathi ngingena, and I felt no, this is the people's movement. This is the movement that listens to my creative advocacy approach endaweni esinengi. So ngakuthanda khona lokho, the freedom to be who I wanted to be, the freedom to be what I was, ukuba lindebele elipheleleyo, ukuba ngumuntu ozigqajayo ngobunguye bakhe, you know. That was the initial founding principles of MDC. Okay, hayi ngendlela okubeka ngakhona MDC was very different from iZANU-PF. iZANU-PF siyazi ngokuthi umuntu osuke eMathebeleland ibingamthathi njengomuntu, imthatha njenge second class citizen. Yeah, wena mawubhekile iMDC kuma policies ayo, when it comes to ebantwini basemathebeleland, did they have any specific policy ekhombisayo ukuthi ya understand ama needs and the aspirations abantu basemathebeleland? Mfowethu, umbuzo wakho lo unonile kakhulu njalo ngiyawubonga. You know, MDC has never been in government. Kodwa ilamaphupho engicabanga ukuthi ma ingaphaphama ingalibala amaphupho iwafeze, eMathebeleland will be an equal stake in this country. Ngalokho engikutsho ukuthi i-fundamental question eMathebeleland is not imigwaqo ebolileyo, it's not only imigwaqo ebolileyo, it's not only kuba ngama second class citizens in terms of, you know, everything, but most importantly is to address isilonda. The rest imbilaphi imigwaqo le ebolileyo issues ze-government. Bonke abazala loba kuphi umhlubulo welizwe bethola sehitshiwe, bethola sinklinywa, sifuthelene ngokwenzakala ngeGugurawundi, bafika bebe phezulu. Ezinye izizwe zifika vele zibe ahead of us because thina sivalelwe egabheni, siyarusa egabheni leGugurawundi, kasika sili. Kuzathiwa loba kukhulunywa ngekhekhelithi elibhikwe kathesi namhlanje ngama year 2020 something, abanye babe phambili because ngabala mabhanga aweGugurawundi, ngabala manxiwa aweGugurawundi, ngabala mass graves aweGugurawundi. Abanye nxa bethenga izibhoko zabantu ababazala namhlanje bebahambisa esikole esiphezulu, thina siqala ngokuyadinga, not even ukuyabeka amatshe kumbe uyabeka ilitshe emathuneni, siqala ngokuyadinga amathuna, siqala ngokuyadinga ama-birth certificates, siqala ngokuyalonda umzila ukuthi ubaba kuthiwa wasuka kutheni. So ngicabanga ukuthi i-MDC wanted to address i-issue yeGugurawundi. I think it even pushed ukuthi kube labo NPRC, you know, those initiatives ezaba khona, ama-institutions aba khona, lama commissions trying to address those things. Ngiyakwazi ukuthi obaba omzila, they were part of that, you know, ukuthi ku-address labo yabona abantu abaningi. So ngicabanga ukuthi that is the fundamental question yokuthi let's address ama-issues eGugurawundi. Balagwe, my son, wabhala i-poem ethi Balagwe, my son, which was very touching. Yayisukela kuphi leyo? Yayisukela kulokho engisuka kikho okweGugurawundi, ukuthi wonke umuntu eMathebeleland is a son. Sonke sizindodana, sonke singabantwana, okuthi ukuthi labo baba bethu bangabantwana. Uyathola umuntu engukhulu kodwa engela qiniso lokuthi yena ungubani, kwasuka kwathini, mhlawumbe umuntu olahlekela zingqondo, kumbe mhlawumbe ngumuntu osokhubazekile because of Gugurawundi. Nosancinezela kakhulu in such that
abadala namhlanje bangabantwana. So it's because of ego ground. So I felt ukuthi I need ukuthi ngibuze umbuzo ukuthi umntanami uBhalahwe washonaphi. Ngisebenzisa igama ibizo umuntu elinguBhalahwe because ibizo lendawo to address ama issues direction. Ukuthi khona sifisa ukuba kwazi ukubana amathambo abantu bakithi angaphi. Umntanami wabulawelwane wachiselwane emncane wabulawelwane engakabelethwa ngunina. Kuvulwa isisu ngama bayonets lamabhemba kuthiwe kahle sibone ukuthi uzithwele iground izithwele distant kumbe wagigelwane emncane kwathiwa unina kamgigi. No, there are so many questions. iMathebhelele singabantwana benkosi uLobhengula and asoMandebele. iMathebhelele nje isizwe esenziwe ngezizwe eziningi. So abantu aba-affecta iground abasemhlubulweni wemigrants leMathebhelele balembuzo eminingi and sizibona lokho singabantwana ngaphansi kombuso lo esikiwo. So siyabuza ukubana singaba indaba silahlwa lilizwe thina njengesizwe. So uBhalahwe Mayiseni ipoem ebuza kakhulu ngamathambo aseground, abuza kakhulu ngenzalo ukuthi khona kwakhamba njani ngabantu bakithi. So I love that poem and the poem elokho idinga impendulo. Now you are a member of parliament for i-constituency yeNkulumane. Yini oyiphathele abantu baseNkulumane? Yini ozoyenza oyithembise abantu baseNkulumane? Ngiyabonga kakhulu ngalo mbuzo. You know, most of my poems they question the unfulfilled promises and unrealized dreams ezenziwa ngama-politicians phambili kwabantu. Hey, mphupha kunje kumbe ngizathembisa lokhu nalokhuyana. So I'm afraid of making promises, but what I can assure abantu beNkulumane ukuthi abakufisayo ukuthi kufike eParliament kuze kuyafika. Abakufisayo ukuthi kube khona emthethweni ezabunjwa, I will be there ukuthi ngifake ivoice. Abakufisayo ukubana kunanzelelwe kubhasopwe in terms of my oversight role as a parliamentarian, lokho ngizakwenza without fear or favor. So ke yikho engikuthembisa abantu beNkulumane ukubana ilizwi labo lizabe likhona, owami umlomo uzaba licaco lakho labantu beNkulumane. So yike ngikuthembisayo kakhulu. Njalo I promise ukuthi angisoze ngibe ngu-MP kuphela kodwa ngizaba isakhamizi seNkulumane. Njengomuntu okhulele eNkulumane. Uba isakhamizi seNkulumane kuthi ukuthi ngizakuba khona ngezikhathi zosizi. Nakule sakhamizi seNkulumane sehlelo lusizi ngizakuba khona njengesakhamizi hakhona njengo-MP. Ngizakuba khona futhi njengesakhamizi endaweni lapho kujatshulwa khona ukuthokozwa khona ukukhaleliselwa khona izakhamizi zeNkulumane. So angisoze mina ngigqoke ibhathi lika-MP ngikhohlwe ukuthi ngumntwana weNkulumane njalo ngiyinzalo yeNkulumane njalo ngiyisakhamizi seNkulumane. Akula okuzaba phezulu ukwedlula ukubana mina ngingumuntu ozalwe wakhulela wakhuliswa wafunda wathatha eNkulumane. So ke angisoze ngasindwa libhathi kumbe ibhathi asoze lafa laba lesithunzi ukwedlula ukuba ngumntwana weNkulumane. Ngizahlala ngumntwana weNkulumane njalo ngizathunywa ngabantu beNkulumane njalo ngizabamela kahle. Angisoze ngafa ngakhohlwa impendulo engithunywe engiyabe ngiyithunyiwe sengiphenduka layo sengiyengwa kumbe sengikhohliswa yilokho engakuthola ekuhambeni kwami. Ngiyabonga kakhulu. Esikhathini esiningi ama-members of parliament particularly eZimbabwe engavele khethwe sebesiba accessible. Basabonakala abantu noma benezidingo noma befuna ukuthi ngabe baxoxisana naye akasabonakali njalo yena vele sengumuntu lwana osephezulu kakhulu. Wena uzokwenzani ukuthi uhlale ulokho ungumuntu njengabo bonke abantu? Akula nto elula njengo ukuphendula umbuzo otshoyo ngendlela ukuthi akula nto elula njengokumaintaina khona khona. Umbuzo ukuthi ngizakwenzana ukuthi ngihlala ngingumuntu
njengoba ngingumuntu wenkulumo ukuhlala ngingumuntu kungathinti ngihlala ngingumuntu ngingabi ngenye inyamazana okuqhakathekileyo mfowethu ikuba kwazi ukubana ngingu-MP njalo ngiyisakhamizi njalo ngingumntwana akulanto ezalwa ngu-MP so kumele ngihlale ngiyilokho engazalwa ngiyikho ngihlale ngingumntwana ngingumuntu so ngizahlala ngixhumene labantu benkulumane njalo ngizahlala ngingumhlali wenkulumane ingikhulisile ingigcinile ingenze ngaba yikhona lokho ingiphile ithuba lokubana ngenze art ngipheswe ama dreams ami ingiphile ithuba lokubana ngifunde i-primary education yami ingiphile ithuba lokubana ngifunde ebantwini bonke abangikhulisileyo so ngicabanga ukuthi ngizahlala ngisenkulumane njalo ngizahlala ngihlonipha abantu benkulumane angeke ngavumela ukuthi ngibe ngomunye umuntu ongaso desire wenkulumane ngalokho ke ngizamela abantu benkulumane njalo ngizabasebenzela ngendlela sonke just yesterday izolo mhla ka-1 December I launched the Nkulumane MP stakeholders solidarity and development platform when commemorating 16 days of activism in that platform izolo ngiyilauncha so ngizahlala ngisiba lama programs azabe eliziko labantu abantu abathi gwaqa khona into yonke kumele ibe ngiyabantu ngizahlala ngisenzela abantu ama platforms okuqhathikeleyo yokubumba ama platforms lama spaces abantu angikona ukuthi ama platforms lama spaces abantu abe likhanda lengqondo zami there's no decision okumele yenzakale emzini wami komoyo ilo nkosikazi wami bengilabantu abami bengindabafowethu into yonke must be done enkulumane ngabantu benkulumane ngalokho ke yikho kuzangenza ngihlale ngingumuntu ngingabi ngu-MP khathanale ngingabi ngumhlonishwa khathanale ngingabi umuntu okhothanyelwa khathanale hathi mina ngizahlonipha abantu ukuze abantu bengihloniphe njalo angifisi ukuhlala ngithanda abantu benkulumane ngifisa ukuhlala ngithandwa abantu benkulumane ngiyabonga so uthe ulontshe inkulumane MP and stakeholders development and solidarity platform izolo yes so le platform izobe isenzani lena leyo platform yispace leyo platform yinkundla yabantu ebiza abantu ukuzohlezisana ihleza le development lemiqondo yokubana how can we develop singathuthukisa njani inkulumane njalo le platform iyinkundla yokubisa abantu benkulumane gwaqa ndawonye ukuzohlanganisa amehlo ukuzoxwayisana ukuzokhulumisana ukuzobambisana sikhangele umumo okhona the social issues esingathi i-solidarity to stand with each other so ke abantu benkulumane bazabuya kule inkundla jikelele sigoqela ama-war veterans sigoqela ama-widows sigoqela ama-youth sigoqela ama-children sigoqela ama-educational leaders ama-headmasters lama-teachers sigoqela ama-business persons sigoqela ama-religious leaders abafundisi sigoqela ama-artists sigoqela wonke umuntu labakhubazekileyo labaphila legciwane akulapho zabe ozasala phandle kuleyo nkundla okuyikho okuyifakazi engubone izolo kuleyo nkundla bengilama-councillors bengilama-war veterans bengilama regional associations iBupra leBura well represented bengilama square leaders abakazibuthe bengilama youth bengilama young girls and women bengilabantu bonke kuleyo nkundla sinanzelela i-16 days of activism against gender based violence on women and girls so yiyo leyo nkundla ezabe ikhona every month eqoqa abantu bezokhuluma nge-development kumbe bezoyenza solidarity izolo it was a solidarity platform in standing with women and girls no kuzwakala kuyi-platform enhle kakhulu ngiyathemba ukuthi namanye ama-MPs somewhere else kumele ebuke nje zofaka ilihlo khona ngapho ebuye kope nawo eyenza into efana neyakho ukhuluma ngokuthi khona izolo nje ivele yavula nge-gender based violence yes asibheke kancane le gender based violence issue kangakanani inkinga kangakanani esigabeni charity begins at home so i-home ngumuzi likhaya liguma okumele kuphume khona isizwe abakhokheli lababusi bakusasa abafundisi
lama teacher la kusasa. So umuzi ikhaya iguma kumele kube lokuthula. Kumele kube lokuthula ukuze kube labantu abalobuntu abaphuma khona lapho. Ngakho ke i-gender based violence ingaxhwala imile ibe lempoko. Nothing works, not even. So ngicabanga ukuthi isidale ukudilika kwemizi, sidale abantwana abasuka bethi ukunatha lokubhema ukuthatha izidakamizwa is the solution. Uyabona? Empilweni zabo. So ngicabanga ukuthi gender based violence yesidale yahlikiliza inhlalakahle yabantu, yadala ama-divorce, yadala ama-rape cases, yadala abantu aba-abuse ama-drugs lama-substances. Abantwana sebezama ukuthi hayi mina kungcono nathe ngikhohlwe, obaba bethi ayikela ngezinathela ngikhohlwe ngokuthi ngiyahlukuluzana nomngane. So isiyimvukuzane esiqede isizwe sakithi eZimbabwe, and mostly it's driven by i-poverty ubuya ngobukhona elizweni. So into engicabanga ukuthi i-16 days lay is not enough. We need 365 days to fight against gender based violence. Yeah, ngicabanga ukuthi uyibeka kahle kakhulu i-impact ye-GBV yakhona leyo, mbona uyibeka kahle kakhulu. Kodwa ke ngiyazibuza ke ukuthi uma kade lihlangene lathi gwaqa njengenkundla yabantu, kambe imaphi amaphuzu, liphume namaphi amaqhinga noma ngithi amasu okudila nayo i-GBV? All right. Okuqhakathekileyo ukuthi kumele ngitsho ukuthi bekulama polisa abezomthetho abasuka eNkulumane police station bekhangele i-department victim friendly lo CRLO office. So sivumelene ukuthi ke kumele kuhlale kulokukhulumisana lokuyadinga ukwelulekwa lokuxwayiswa nxa sokuthe kwaba lokungezwana ekhaya kulama office amapholisa nje bengasabuli kajana. Njalo bekule nhlanganiso ezigoqela oBupra labo Bora, ezigoqela uThando Women's Trust, ezigoqela scripture union kade bekhona izolo belande umkhosi lo omkhulu. Yiyo ama centers, yiyo ama institutions angasifundisa kakhulu njalo angasinika usekelo lokusiphathisa masithi sabhekana lempisi lezi ezikudlwangudlwangu emakhaya. So ngicabanga ukuthi abantu kumele besondelele lezi nhlanganiso ukuze khona bethole ukwelulekwa lokuxwayiswa. Kodwa ke ngaphezulu kwakho konke ekhaya umuzi ngomuzi iguma ngeguma kumele abantu bethole ukukhulumisana. I-communication is very important. Ukukhulumisana njalo ukukhulumisana kuhle kuboniswane kwenzakale konke. So those are the things that abantu beNkulumane have thought of doing. Asikhulumisaneni, kasibonisananeni, kasixwayisananeni, kasikhuzaneni. Aha, I know uyibeka kahle baba. Maybe ukuthi sivale lolu hlelo lwethu namhlanje. Before that, I know ukuthi it will be amiss uma ngingakubuzi ngalesi isivunguvungu esikhona njengamanje. Kodwa ke hayi makuyi ngumbuzo ongekho comfortable ukuphendula, is okay. Ngisho ama recalls ama MPs umbono wakho ubusithi. All right, ngiyabonga kakhulu ngalombono. I-comment ngesivunguvungu esikhona sama recalls for ama MPs lama councillors ngokuthi leyo indaba yama political parties lama spokesperson to deal with it. Bengicabanga ukuthi mina ngikhululekile ukukhuluma ngama development and solidarity platforms abeNkulumane, so that in the next 5 years we make Nkulumane proud again. So ayilo mbuzo ngicabanga ukuthi bakhona abantu ababhekane lawo ababhekane la iproject yona leyo ongakhuluma labo mfowethu, njalo ngiyaphisa ubana uthintane labo ukuze ke impendulo zigcwaliseke. Khathesi ngifisela abantu bemaJebeleland, abantu uZulu gwaqa
amahlabezulu bafisela inhlalakahle enhle leZimbabwe enhle njalo ezaphakamisa izinga lempilo zabo lapho likhona lisiya phezulu. Abantu badinga ukuchaya ngomoya, abantu badinga ukukhululeka, abantu badinga umnotho, abantu badinga ukuzonzobala, abantu badinga imfundo, abantwana badinga ikusasa enhle. So ngicabanga ukuthi abantu benkulumane bafisela okuhle, ama-artists bafisela okuhle, labantu bonke jikelele abelizwe bafisela inhlalakahle enhle. Ngifisela iParliament yeZimbabwe umahluko ekubambeni inkinga ezibhekane labantu beZimbabwe ukuze kube lo mehluko. Ike ngifisa lo mbuzo wama-recalls abantu aba in charge of that project. Mina I'm in charge of the project yenkulumane as umeli wedala leParliament. Ngiyabonga mfowethu. Hayi no kuyezwakala baba Moyo and ngibona ukubeke kahle kakhulu. Hayi no kuyezwakala. Asibonge kakhulu ukuthi sithe uma sikucela sichaya impembe ukuthi usivakatshele kuMathebula Broadcasting Corporation sizoxoxa nawe ukuze sikwazi ngcono. Hayi waphakamisela isandla phezulu wabuya. Siyathemba futhi njalo ukuthi ngokuzayo uma sikucela baba Moyo uzovuma futhi njalo. Ngikho ke siyabonga kakhulu. Thank you so much. Ngiyabonga kakhulu ngethuba ngizelona kayikhule inkundla nomsakazweni. Sibongile kakhulu baba. Thank you. Thanks a lot. Bye.